Right, welcome back, welkom terug by ons perfek literatuurstudie. In hierdie video kyk ons na hoofstukke 1 tot 5. Ek gaan vir jou 'n kort opsomming gee. Ons gaan dan oor die belangrikste karakters en temas praat en verduidelik 'n paar idiome en woordeskat. Also known as vocabulary. En ons eindig met eksamenstyl vrae om jou te help voorberei vir jou toets of eksamen. Kom ons begin. Jak is in graad 10 en is redelik gewild of popular. Hy hou daarvan om gitaar te speel en wil graag sy eie liedjies skryf, maar hy is 'n bietjie skaam. In die Afrikaans klas stel meneer Brink die skoolhoof vir Natasha voor. Die nuwe meisie wat almal perfek vind. Jak is stom geslaan. Jak se vriende, Vincent en Wayne, het 'n nuwe rekenaarprogram ontwerp, Projek Perfek, wat 'n meisie se voorkoms beoordeel en haar 'n punt uit 100 gee. Hulle dink dat die mooi meisies appetizer drink en hou die meisies dop by die snoepie. Hier sien ons hoe voorkoms en oppervlakkigheid, superficiality of being superficial, in tieners se lewens 'n rol speel. Hoofstuk 3 onderstuk O is waar ons Julia ontmoet, Jak se beste vriendin en buurmeisie. Sy is kreatief, eerlik en dra hempies met snaakse woorde of prente wat wys hoe sy voel. Jak werk soms in haar ma se koffiewinkel, koffieklets, en hulle gesels oor liefde en meisies. Julia waarsku hom dat hy altyd op die verkeerde meisies verlief raak. Die hooggedrag hier is vriendeskap en eerlikheid tussen twee mense wat mekaar goed verstaan. In hoofstuk 4, Pennetjiepos, Jak en Julia gebruik 'n vislyn tussen hulle vensters om geheim briefies te stuur. Hulle noem dit Pennetjiepos. Julia sê Natasha is 'n MMM meisie. Dit staan vir modes, mans en make-up. Sy dink Natasha sal net belangstel as Jak alles doen wat sy wil hê. Hier sien ons hoe Julia se beskermdheid, haar protective nature en haar realisme teenoor Jak se dromerigheid. Hoofstuk 5, die wetenskap. In koffieklets maak Jak en Julia wetenskap, known as a bet, en Julia moet Natasha oortuig om saam met Jak na die lente dans gaan. Hulle weet voor 'n week se voetjies. So they're betting against each other a week's tips from the coffee shop. Hier begin die storie se sentraal konflik, Jak se strewe om die perfekte meisie te kry. This is where all the chaos stems from. So let's focus on the characters and themes. Jak, 'n gewilde maar sensitiewe seun, hou van musiek en raak maklik verlief. So he easily gets in love. Natasha, die nuwe meisie, the new girl, sy is mooi, gewild, maar oppervlakkig uitgebeeld. So she seems quite superficial. Though she's stunning, she's popular already, she does seem quite superficial. Julia, Jak se loyal en eerlike vriendin. This is his most loyal and truthful friend. Die kontras teenoor Natasha. She's a complete opposite of Natasha. And then you've got Vincent and Wayne. These are more your comedic characters. Komiese karakters wat wys hoe tieners soms oppervlakkig dink. So they're one of those comedian characters that basically show you how some teenagers think so superficially. So let's hop over to themes, temas, belangrike temas. Wat beteken dit om perfek te wees? Vriendskap teenoor verliefdheid,
skyn, which is your appearance, teenoor werklikheid, which is reality, and then also groepsdruk en hoe mense mekaar beoordeel. So group or peer pressure, very, very relatable theme in this case, especially when we're at high school. So, belangrike woordeskat en idiome. Hy het sy hart verloor. He fell in love. Nies in die lug, jy dink jy's beter as ander, you quite stuck up or arrogant, you've got your nose in the air. Macy, we've already gone over this, moeders, mans, makeup, so this means fashion, boys and makeup. Stom geslaan, which means he was so shocked, verbaas. Fuiki, remember this is geld or money that you get when you do some sort of good service, okay? So usually we call that a tip. So here I've got some exam style questions that may be able to help you when looking at these questions. So the first one says, waarom dink jy raak Jak so vinnig verlief op Natasha? Why do you think Jak becomes in love with Natasha so quickly? So I'm just I know the answers are already on the screen, I do apologize, but these are just some things that I'd like you to look at. It's also important for us to learn how to write the answer in Afrikaans, because once we get to those older grades, we're going to start losing marks if we only answer in English and not in Afrikaans. So be warned. So as you can see there, the answer in Afrikaans is omdat sy baie mooi en gewild is en hy dink sy is perfek. So because she's very beautiful and popular, and he thinks that she's absolutely perfect. So that would be your answer there, straightforward. Another fun and interesting question they could ask is, hoe wys Julia se T-hempies vir ons haar persoonlikheid? So how does Julia's t-shirts show us bits and pieces of her personality? In Afrikaans, it says, dit wys haar kreatiwiteit en dat sy altyd eerlik is oor haar by. So it shows that her creativity, and it also shows that she's always honest about her moods. Right, so going into question 3. The question asks, dink jy die titel vir perfek verwys regtig na Natasha of dalk na iemand anders? So this question is basically asking us, and there is some spoilers here, I do apologize, but they're basically asking us if we think perfek really relates to Natasha and the idea of her and what she stands for, right? So a nice answer here would be, aan die begin dink almal dis is Natasha, maar later sien ons dat Jak en Julia eintlik perfek vir mekaar is. At first glance, everyone thinks it's Natasha, but later we see that Jak and Julia are actually perfect for each other. So once again, these chapters introduce the main characters and start to show how teenagers struggle with love, friendship, and the idea of being perfect. En dit was hoofstuk 1 tot 5 van Perfek. Hierdie hoofstukke stel die belangrikste karakters bekend en begin wys hoe tieners met liefde, vriendeskap en die idee van perfek sukkel. In die volgende video kyk ons na hoofstukke 6 tot 10, waar Jak se planne begin moeilik raak. Moenie dit misloop nie.